سلاو ریز تماشاوان نیجا گهدارین دلال پیکنیا ما ایرو بلکی بگوریم مجلس جماعت جواکا هنکیم گوتناوی پاری عی بهجی سیدار مقصوری نانیرن جبر خاطری دو کلتورا مدا هنک پیکنین مستهجن جی هنه او جی تاوی معنی وان هن لسر هنک تشتاتین گوتنی بتایبتی پیکنیا ما ایرو لسر انسان جهال تی گوتنی از ویجوارا بیجم سیدای دره عبدالرحمن دره یعنی پس مامان خالان منه جرا دویجم خالو انسانک روسپی ملاکی کرده امکدارکی کرده و هر وها ادبیاتک ویا پرخوشی هست چند سال بری تم دهات مالامه یعنی هفته دو رو سه روزا دهات مالامه اوی در دوری 25 سالی دیوان خانی احمد خانی جوان دبو دخواست دیوان احمد خانی شرح بکه ایجاد مال نویسان دبو دهات جمعن مجره به کمپیوتری دنویسان و پاشیش خواه که پرتوک بلاو کرد از باورم دستی گله کرد دهنن ها یعنی مجره شرح دیوان خانی دنویسان وی دگوت میشی دنویسان گرامری و شکلی این نویسی جی me her da ortağı dikir. Canan mebhev dikir, canan mebhev ne dikir. İja ev dema demek ki diriş kişan belki der doğru salaki ziyadetir bu olsa. İja canan tabi hem de westiyan bina mekten de bu hem dert ketin şkara me sohbet zikirder ve rojaki mjera go khalo go ham go khalo aşire kurda vakti çer dikin tev çeri de dikin çeri xuşki dikin çeri qizi dikin çeri pirki dikin yani çeri jina dikin. Ama aşira bazıka çeri bave dikin çima. Gelek fikri dure insan ki پر زانه یعنی پر حاضر جوابه پر جناسه وقتی موساقو گلک فکری سکنی کو والله راسته مگو امروزه که میوانه تبون یکی تلفن کر از باورم هلا هزه کی پارتی کی کردامو تلفن کر پیشی نورمال آخوین دورا هنه کی گوتنی وان بربه چو سرد بون دورا خالم من هیرس بو گو ازید دوه و باوی و نظام چاو بکن مگه اون تقصیر کن چیش دستی و تی بکن مگو خالو تی برا تو روش اکشوال مال چی بو یعنی تبخایشی ملایه و تبخایشی مسئله چره باوی کر حکمتی وی چیه کلا والله انزانم کو راست خبرته بادکا چره باوی کن لی بو چی از نزانم بو تو زانی مگو اری ازانم اشتر بش اگو ده بش نه تا غایام مشی هنکی که خوش به بینا تنگ بیا من کیش خال بکنن وستیان مگو خالو دوین یکی بعد کی زوجیم لی نظام وی زواجی تویج نخوار را نزای کنه اوده کی جی خدانی کلاکا بری خواه دا کری رازایم چند ماه کی شش ماه کی ساله کی درباس وی روزک دیا قیسکیتی جراد ویژن چای آرواد ودای ولی اوج یک قیده منه یعنی تشتونه فهم ناکه دبی هم چا کن دبی ولی کام چا دبری کلترا ما گله کیجی شرم بو یعنی جنا سر میری خواه زوزو ندان در هم جنا پر قیمتا کی مزند دان میری خواه مالباتا میری خواه دان میرانی و میراجی قیمتا کی پر مزند دان جنا یعنی و کنک دبی جن قیمتا جنی بری جمیراتونه و از دو باوری دان ننم یعنی مثلا جار هبو چقا روسپی و آقا و ملا و شیخی ولات هبو چون کارم دعو چه کرنا جنک ده چو دان خاطری جنه ان دحو عشیره قبیله لعف دخستن جنک بکتا ورطی لاچکا خوادانیا بگو تا اول لاچکا من ارکسی سلاحی خواه بره وان برجورد کر بر ندان هبتو یعنی افقاس قیمتا جنه و لاچکا جنه جه هبو افقاس قیمت اجبر خاطری جن یعنی با آواکی دینی میر بود کلتورا کردی دا ایمانا میر بود ناموسا میر بود خیرتا میر بود چقاس مقدساتی وی معنوی هن جن دشونا گشت داد حسابانن هر چقاس ایرو نه درتین دوی جن ناموس نه لیچیه نزانم بیشم من نخوازم که ماره سیاسی بله ایجا مگو جن کی جنه گوتی دیا و جرا گوتی لو هر دکتر دکتر بیجه دکتر بلکی جمیره ترا بیجه وسا میرک فهمه که دوی باشه چنده کی درباستش میرو خرده زکی میدهشی روکی دو شuna diye piştamıcı deşi. Zikeme piştamın meri diye dakasta benim doktor. Baraydı Kevin zamanı beri Arabe trampel tünene gerekçi dert Kevin şu gün durdu Kevin Daristan'a jim merik jina xarat hayra dibi xal giş zavcı zarevan çedir. Emin tesala ki ne tabi hamle ma nezarete çevu.
jinek divê zarû bi vî şeklî hane çêdibin yani şeklî ku jin û mêrtên cem hevdû zarû jî çêdibin jê re wisa îzah dike divê jinik wele min nizanîbû te çima heta nane ku ew jî kate dengê xwe nekin min jî dengê xwe nekin divê baş e wê çaxê dibêje ji vir şûnda em ê jî li ser wî tiştê bifikirin jinik divê baş e divê deka em çin doktor înşallah tu namirî belkî tu mirî hela ew tiştê xel dike em jî carek bikin he çawa ye baş e an ne baş e ew tiştê ku pê jin û zar û dimînin û jin û zar û jin û mêr din xwedan zar û jinik divê tu zanî dikeve nava deviyê mêrik jare tevî jinikê razê kêfa wî tê jina xwe divê jinik te çima niha nedgo heta niha ewa tiştekî xweş e me bizanî me her şev em ê tevê ew razana jinik divê deka jina te me hemêza te me te nekire bêjim çi divê jinik wele em herin doktor werin eger tişt bi te ne ji vir şûnde em ê her roj xwe tevê hevdû razê de zar roj xwe çi qat de ew dizan jinik dizane di tamî dayê devê mêrik wê ji vir şûnda jinikî xalî nehêle divê baş e parî wê da çin jinik divê jinik wele zikê me berda epê çengavê dinê ji davên divê pişta min jî berda mêrî divê em herin doktor divê ne wele îcab nakim way ez baş bûm em ê neherin malê eger paşî dîsa êşî em ê dîsa bizbarin divê baş aniha divê piştî ku em tevê hevdû razan zikê tev pişta te jî baş bû ji mêrik tirî ji wî baş bûye ew fîlmê jinikê nizane jinik divê erê tu nevê du sal berê jî bavê mêrek zikî wî pişta wî êşiyayê pê miriye ayê bûkê ji wî tune jinikê ra divê jinik divê te divê bavê min bûyê nexweşî min bizaba ha divê min bizaba min ê di bavê xwe gajî xalê dire pir keniya xalê dire pir keniya got wellahî ev pêkenîkî pir antîk e bû got ev pir pêkenîkî antîk e bû got xwe diş te razî min got ji te jî razî bê îja sêvîdarim pêkenî şaş neyê femkirin lê kultura me de tiştê wiha tê gotinê bimînin xêr û xweşiyê de heta pêkenîkî din bi xatirê ve